Ke dikgwedi tse tharo ka mora hore Sehlopha sa Banyana Banyana se hlole Mozambique papading ya pele ya ho phunyeletsa AFCON ya basadi. Ellis o ne a sa kgotsofatswa ke tshebetso ya Sehlopha papading eo ya ho qetela ya Sehlopha. Banyana Banyana e kampong ya ho itokisetsa papadi ya setswalle ya matjhaba kgahlanong le Zambia. Mokotlisi o na le tshepo ya e tla ba teko e tla lokisetsa Sehlopha ha se thulana le Algeria papading ya ho qetela ho phunyeletsa ya AFCON ya basadi. So it's an opportunity for us to test. Players are busy with pre-season at the clubs. Some have their own programs, and we made sure by sending out a program as well 3 weeks ago. So we've got to say thank you to the clubs. Players have come in really, I was excited to see the level of fitness. It's not a lot of time to work. You also have to make sure that the players are fresh at game time. Sehlopheng sa Ellis ke dibapadi tse nyane dilemong le tse nang le boiphihlelo ka lebaka la COVID-19 o ile a tlameha ho itshetleha dibapading tse bapalang lapeng. Tshebetso ya dibapadi tsena ile a kgahlisa mokotlisi haholo tlhodisanong ya Buhari e neng e le naheng ya Nigeria moo Sehlopha se ikgapetseng mohope tournamenteng eo. We want to make sure that we don't just bring players in for the sake of bringing them in, but we've seen over the last 2 years we hardly had our overseas-based players, and we had to use our local players a lot in big matches. We went to the Buhari. We had 12 local and 6 overseas-based, and they really stood up, and that's what we want. Banyana Banyana ba tla leba motsemoholo Lusaka ka Labone mme papadi e tla ba ka Moqebelo. Lebang Tube, SABC News, Johannesburg.